akasamutwe hanyina akasamutwe ni ikintu kibi cyangwa ni cyiza nikakana kigozi irakurenze kuyiguha kandi umuntu w'umugabo ufite abana arambwira ngo kigozi wowe turagera mu rugero rwo kunywa amata y'abana barya baba ngo wowe ngo ugomba kunywa kigozi ya mbere ibaze umuntu w'umugabo bakamubwira ngo agomba kunywa kigozi ya mbere kubera iki yamamubwira ngo paste ngo haguruka ngo buhagaze gatoya ngo tubanze dushamburiye inyigisho kazigeze hagati arambwira ati se sha ushamburiye gute atoya keraga nahagurutse kandi kera ngo sha ngo curanga yewe umushumba arahagaze inyigisho zigeze ngo banzureke ngo mbanze shamburiye arambwira ati nyabuna naje narashamburiye banzureke mbanze mbwirize murashamburiye kera bakubise mwinanga babarirutse kamburisha yaravuze ngo gitaramo cyitwayemo neza uretse wa ngo kizaki go promoting ngo kandi ucitwayemo nabi ngo kizaki guhinyanga ego kamburisha yaravuze ngo gitaramo cyitwayemo neza aha ku gatuti hitwa iyo hitwayemo neza urumva Samson ngo hazago promoting kandi ngo iyo hitwayemo nabi ngo hazaguhinyanga abandi bakahakomereza ndakurura umugozi nasoza kubishyira uzubwiriza kavanga aramara kubwiriza nkurura umugozi araza tu byanga bikunda nicyo gituma turi batanu tuvuye i Kigali ni bene byanize abanyakigali nyine twakubise mu busimisi bw'amaboko magufi twese n'abandi udupira twa Lacoste nyine bene ibyo bisanzwe nyine hariko twavuga tuti na mahoro ni mu mujyi ntacyo bitwaye ngo dushike protocol waje kutwakira atwinjiza mu nzu y'abashitsi baraducumbikira baratubwira ngo turaza gutarama mu gitaramo cya nijoro murabizi neza kuravyica hari ibintu abantu babaziho ariko mwebwe mutiyiziho hari nibyo mwiziho nabo batabazi igice cya kabiri umurongo wa 40 ndasomye ibyanditswe 4 kugira ngo nze gukoresha umwanya neza Abaheburayo 11:24 Abakorinto ba mbere 13:11 Abaheburayo 11:24 Luka 2:40 Abakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 20 Yewe reka nsome yego Abaheburayo niba nanigiye gusoma Yereka nsoma Abakorinto rero sawa Bene data ntimube abana bato kubwenge ahubwo mube abana b'impinja kubibi ariko kubwenge mube bakuru mu abantu b'abagabo amen aha Abaheburayo 11:24 Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu amen w'umukobwa wa Farawo subiramo Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo haleluya ninde wageze Luka 2:40 ni imani cyangwa pase nimba yahageze n'ubundi asome Luka gice cya 2 umurongo wa 40 aravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we amen Reka nsoze rero Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11 niho navuze hambere habanza Bibiliya iravuze ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto kibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu bwana amen haleluya musubize ya Pentecoste iragabanutse njyewe sinsirimba kuko Patrick yansirimbiye mu gihe n'abandi babanje kuko basirimbye umwanya uhagije ngewe ndaganira kwa n'amakuru ijambo ry'Imana dusomye turashimira Imana iduhaye umugoroba mwiza Imana ihabwe icyubahiro cyane reka tuyikomere amashimeshi rwose kubera ko iduteye iteka rikomeye guterana uyu mugoroba ukomeye w'Imana yatugeneyemo guterana twese abakuru n'abato Imana ihabwe icyubahiro amen haleluya
Ikigira kabiri turashima ubutumire bwa muryango w'ivugabutumwa wa Air Force. Imana ibahereza umugisha mwinshi rwose, Imana ibagirire neza kubwo kutugirira icyiza kugira ngo tubane. Twarabanye ku wa gatatu w'icyumweru cyashize, hanyuma twarabane kuri wa gatatu washize haba ibyago, bituma rero tuza gushira kuri uyu munsi. Imana itubonera umwanya tukaba duhuye twebwe twese. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Musubize ntabwo ndi butinde, ni minota nka 20 cyangwa 25. Haleluya. Kigira gatatu turashimira Imana ko turiho kandi turi bazima. Nimukomere Imana amashi. Imana ishimwe ko turiho kandi turi bazima, ari nayo mpamvu iduhaye umwanya mwiza uguterana. Ndashimira abakozi b'Imana bose bateranye natwe uyu munsi, bagaragu b'Imana. Imana ibagirire neza. Guterana ni inyungu z'umuntu ku giti cye, tegereza ko ntabwo ari inyungu z'undi muntu, ni inyungu zawe. Ndashimira umukozi w'Imana Patrick, mu by'ukuri ni umugaragu w'Imana, amaze iminsi muri aka kazi kuko yabivuze, akorera Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Muvandimwe, Bibiliya iravuga nitutagwa isari tuzasarura. Amen. Imana iguha umugisha rwose kubw'ijambo ryiza tubwiye ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Uwa gatanu ushize twaganiriye amagambo umwanya muto, ariko biza kuba ngombwa ko tuzangara tukayaganira. Ariko nkomeje gusoma ibyanditswe nza kusanga tugomba kuganira ijambo ryo gukura. Amen. Musubize amen. Haleluya. Nza gusanga tugomba kuganira ijambo rivuga gukura. Umuntu akava mu bwana akaba umuntu umugabo cyangwa se umuntu ukuze. Amen. Haleluya. Birumvikana yeme? Kuva hehe? Mu bwana ukaba umuntu ukuze. Kubera iki Bibiliya ivuga ko umuntu agomba gukura? Cyangwa se umuntu akura ryari? Umuntu akura he? Niki gikuza umuntu? Niki kigaragaza umuntu wakuze? Iteka iyo twiga ijambo ry'Imana, ni byahumetswe n'Imana. Haleluya. Kandi ndabona abantu bose baraha ari abakuze. Buriya iyo umuntu amaze gushaka aba yavuye mu bwana. Yebe siko? Haleluya. N'abakuru bazavuga ngo uwanga ubwana azagira gute? Mwese muracyari bato nyine bigeza. Yacitse nakuri. Ninde warushubije? Uwanga ubwana bigenda gute? Kira. Ndabona ari mukuru cyangwa pastor. Abakuru baravuga ngo uwanga ubwana bigende gute? Yes. Uwanga ubwana amera ubwanwa. Iyo umuntu ameze ubwanwa biba bisiguye ko yarenze urugero bw'ubwana. Ariko igitangaza nuko umuntu ashobora kumera ubwanwa akaba umwana kurushaho. Ese ubwo babaye iki? Haleluya. Haleluya. Nabwo ko ndasirimba bavuze ko dusiganye isaha imwe ndayikoresha yose. Ndasiga gusa wenda nk'iminota 10 yo gusenga yo gusoza, ariko iyi minota yose isigaye ndayikoresha. Kuko ntabwo ari myinshi cyane tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Kuko iyo bakubwiye ngo uganire ufata umwanya uhagije wo gusoma no gusengera ijambo kugira ngo ubashe kuritanga. Mvuge ngo amen. Haleluya. Mu buzima ntukemere ko umuntu akubarira mu ciciro warenze. Mu buzima bwose, yaba ari mu buryo bw'umwuka yaba ari mu buryo bw'umubiri, ntukemere ko umuntu agushira mu ciciro wavuye. Amen. Ntukemere ko umuntu akubarira mu rugero warenze. Kuko iyo umuntu akubariye mu rugero warenze, aba yabonye ibigukomokamo, ibikuvamo cyangwa ibikorwa wakoze, bigatuma akubarira mu ciciro wavuyemo. Sema haleluya. Kandi mu byago bihari ku isi bya mbere nuko kubarira mu rugero wavuyemo. Haleluya. 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 Kuko urugero umuntu yavuyemo aba yaruvuyemo, siko? Haleluya. Biraza kubagara kwikiriza amen, ariko ntacyo bitwaye. Nje nta kibazo ngira cyo kwikiriza amen no gutera haleluya ninshi. Ushobora gutera nkeya cyangwa ninshi, biterwa nuko
mbihawe, ariko kubera ko nshaka kuvuga aya makuru cyane y'Imana ntabwo ndi butere haleluya nyinshi. Iyo rero umuntu Paulo yaravuze ngo nico gituma tutagomba guhora mu bintu bya mbere bya Kristo, apana bya gipagani, ahubwo ngo tugomba kwigira imbere, hanyuma ngo tukagera aho dutunganirizwa rwo. Nazo ntekereza cya gihe igihe twari ko dusirimba hano, njye sinasirimbye, narwaye gripe kuva ku munsi w'ejo ikomeye cyane. Uyu munsi twirebera ngata muri uriya muhana munini, hari umuze twagiye gushingura murabizi, hanyuma duhura n'akavumbi kenshi, none numva nyine imbaraga z'umubiri ko ziraba nkeya, ariko ndashimira Imana ko yampaye umwanya wo kuba hano. Muvuga ngo amen. Haleluya. Air Force ntabwo bisigura ko ari abantu b'imyaka mito. Turi kumwe? Kandi ndatekereza ntabwo mufite imyaka mike. Uzona babesha ngo ibi ngibi ngo nibyo abantu bakire, ntabwo mukiri bato. Umugabo w'abana babiri ukora cyane umwana. Hari yabone batatu. Umugabo w'abana batatu utabaye umugabo uracyatekereza uretse gupfa nicyo usigaje gusa. Ariko kuvuga ngo umuntu yakuze, iyo umuntu avuye mu cyica umugabo w'abana batatu atakoze ibikorwa by'abagabo, sinzi ko twomwita, ni ukuvuga ko twomushira mu rundi rugero rutari urw'abagabo rutari urw'abana. Ariko iyo umuntu yamaze gukura akagera mu rwego rwo gushaka akabyara akitwa se akagira abana, aba yavuye mu bwana. Sema amen. Haleluya. Hari ibintu biba byahindutse mu buzima, aba yateye intambwe. Buriya iyo umuntu yamaze gukura, hari ikintu utokora kubera impamvu zo gutinya icyaha, ukabikora kubera impamvu z'uko urugero ugezemo. Biraza kubagora kubyumva. Iyo umuntu yakuze sha Patrick akagera mu rwego urugezemo, hari ibintu utokora kubera impamvu z'urugero ugezemo. Iyo bikoze rero, haleluya, ni ukuvuga iki? Turavuga uko tukwita tukakurekera uko, none bakagushira mu nshusho y'iki y'ubwana, kuko ndayindi terime bokwita bakwita ko aracyari umupeti. Umuhungu umwe hari ahantu twigeze gutaramira umunsi umwe, arahazi Patrick mbavuze n'uwo munsi nico gitaramo yarakirimo. Umuntu umwe hari umugabo ari umushumba ari kubwiriza nkuko mpagaze hano, yamama mubwira ngo pastor ngo haguruka ngo buhagaze gatoya ngo tubanze dushamburiye. Inyigisho kazigeze hagati arambwa ate se sha ushamburiye gute? Atoya keraga nahagurutse kandi kera ngo sha ngo curanga. Yewe umushumba arahagaze, inyigisho zigeze ngo banzureke ngo mbanze shamburiye. Arambwa ati nyabuna naje narashamburiye, banzureke mbanze mbwirize murashamburiye. Kera bakubise mwinanga babarirutse. None ngo bagaruke undi mushumba arahaguruka. Muvuga ngo amen. Haleluya. Undi mushumba arahaguruka aravuga ngo uyu mugabo ikintu ukoze wowe mu materaniro umushumba ahagaze kigozi irakurenze kwiguha. Kandi umuntu w'umugabo ufite abana arambwira ngo kigozi wowe turagera mu rugero rwo kunywa amata y'abana barya baba, ngo wowe ngo ugomba kunywa kigozi ya mbere. Ibaze umuntu w'umugabo bakamubwira ngo agomba kunywa kigozi ya mbere. Kubera iki? Nukubera iki bamubwira icyo kintu? Nukubera ko akoze ikintu kitangana n'ubushobozi bwe, kitangana n'imyaka ye. Sema haleluya. Buriya nushaka ko ikintu kiba kizima muri wowe cyangwa icyo ukora uzagikora mu rugero rwacu ugisuku yacu. Iteka nugikora bingana n'imitekerereze y'abana bazocita icy'abana. Biracise. Nimuvuga ngo amen. Haleluya. Bibiliya yavuze, haleluya. Aravuga Paulo yari kubwira abantu abigisha amagambo y'urukundo. Uhere ku gice ku murongo wa mbere aravuga ngo urukundo nico kintu cy'ingenzi kiriho. Ngo nubwo navuga ku ndimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo ntaco ndico. Ariko cyo ndabye nkivugaho. Timukunda na yeme. Hari umuntu wangu undi muntu uri mu materaniro wono kumusengera. Ariko rero reka avuga ko no murongo nasomye. Aravuga ngo nkiri umwana muto nakoraga nk'iby'abana bato, ariko ngo maze gukura ngo nkora iby'abantu bakuze.
umuntu akura mu buryo bune. Muvuga ngo amen. Uburyo bwa mbere umuntu akura mu gihagararo. Umuntu azavuka agakura mu gihagararo. Uburyo bwa kabiri umuntu akura mu bwenge. Amen. Uburyo bwa gatatu umuntu akura mu mitekerereze. Haleluya. Haleluya. Iyo umwana yavutse ariko ntakuri, hari ukuntu bamwita. Siko? Iyo umwana yavutse ntakure mu gihagararo, agira irindi zina yitwa kubera ko atakuze. Hari bamwita iki? Mubyihorere. Twese turabizi. Ni ukuvuga ko iyo umuntu atakuze, bavuga ko abana n'ubumuga bwo kudakura. Sema amen. Abana n'ubumuga bwo kudakura. Niko mu Kinyarwanda zabyita, niyo mvugo nziza. Abana n'ubumuga bwo kudakura. Kandi iyo umuntu nanone yakuze, bavuga ko yakuze. Igitangaza rero, iyo umuntu yakuze mu gihagararo nk'uko ndesha cyangwa abari hejuru yanjye, ariko ndakure mu mitekerereze, ntakure mu bwenge, bavuga ko yakujije igihagararo ariko mu mutwe ari empty. Kandi ubu arababaje, birarutwa no gupfa. Mugirira Imana gutya muzokunda. Haleluya. Iyo umuntu yakuze mu gihagararo ariko ndakure kandi ndavuga ngo yahumiwe, kujya bayahumiwe nyine. Amen. Ikintu nakavuze cyangwa koze ndahumiwe, sinarinzi ko yogikora. Ntabwo twabitekerezaga, biratangaje. Ntabwo nahoze ntekereza ngo ya munsi umwe mwakoze nk'igitaramo. Amen. Nakifuza mukamuza n'abagore mwe bose abashatse bo muri Air Force bakamenya ko muri abagabo, bakamenya ko muri abagabo. Nimuvuga ngo amen. Umunsi umwe nigeze kuja kubwiriza ahantu mu itorero rya none ngezeyo, twagiye turi batanu Inyamagabe, kwa hafi ya Patrick bari batuye. Tugenda turi batanu tuvuye i Kigali, ni bene byanize abanyakigali nyine, twakubisemo ubusimisi bw'amaboko magufi twese, n'abandi udupira twa Lacoste nyine, bene ibyo bisanzwe nyine. Hariko twavuga tuti na mahoro ni mu mujyi ntacyo bitwaye, ngo dushike protocol waje kutwakira, atwinjiza mu nzu y'abashitsi, baraducumbikira, baratubwira ngo turaza gutarama mu gitaramo cya nijoro. None umuntu akinjira aje kuturamutsa, yasohoka akiri hafi akiraho, ngo harimo ubuhungu, ngo twarako tubona abantu b'abagabo baje, ngo dusanze harimo ubuhungu nka butanu, ngo nibwo bwaje hano, ngo none ngo tujye kwiryamira imbere y'Imana. Batwereje abana b'icuke ngo tujye kubana mu gitaramo. Iyi hakika ya mu turategereza ngo abantu bakuru baracyaza, turaheba biga, turahebura neza. None ngo buce ku cyumweru, muvuge ngo amen. Ku cyumweru tuzingura amasuti bene yandi y'abagabo nyine y'i Kigali ameze neza. Noneho ngo bikubita mu kanisa, barya babonye mu gitaramo, babona ibintu bya amakoti amakaruvati aresha gutya, ibintu byahinduye isura. Noneho turateranye ngo tugeze amateraniro hagati, pastor arahaguruka aravuga ati rero mbere yuko dukomeza amateraniro muratubabarira, umuntu waje kwakira abashitsi yatubwiye ngo ni ubuhungu, niko yabyise nyine, ngo ni ubuhungu bw'i Kigali, ngo bwaje gutarama, ngo sinzi ko byose ngo mbohereze ubundi buhungu bugenzi bwabo cyane hafi nk'ukwezi kose, ngo batwohereze ubundi buhungu ngo buze kudutaramira. None rero utubabarire, kandi ubwo twese aba bana dufite nibo twari dufite abanye twari abagabo twese boshingira, uretse wenda nk'umuntu umwe, ariko abandi bose ko turi batanu twese twari abagabo bo gushingira. Amen. Haleluya. Hari igihe umuntu akora ikintu icukoze, ariko tuza kubyicuza, tuza gusanga wenda nitwe byavuyeho, turavuga ati hari wenda bishobora kuba baturebye gutya gusa, bakabona twakoze ibintu tutakagombye gukora.
icyo ndari mbivugiye niki umuntu ashobora kwinjira muri iki gitaramo cyangwa ikindi uzakora ikindi gihe yacinjiramo gusa yareba ishusho yacu. Amen. Ko turiga mu nyumva ndaza gusura mu byanditswe muhumure ntacyo bitwaye. Siko piro yaza gutaha agatana indi shusho itariyo yatekerezaga. Uvuga ngo amen. Amen. Agatahana indi shusho atatekerezaga. Wasomye ngo ubundi bwo bugingo ko bakumenya bakamenya uwo Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Yesu yitwaye gute mu bwana, kandi Yesu niwe rugero rwacu twese. Sema haleluya. Yesu nawe yabaye umwana. Bibiliya yavuze ngo uwo mwana aravuka ngo amare arakura. Ariko igitangaza difference akuziki akuza ubwenge. Sema haleluya. Akuza ubwenge akora ibintu by'abagabo kandi akiri umwana. Yesu yatangiye gukora akazi afite imyaka mike cyane. Kubera iki? Yakujije iki? Ubwenge. Oh haleluya. Haleluya. Naribabwiye ngo ntukemere ko umuntu akubarira mu ciciro wareze. Biragatsindwa umuntu kugusubiza mu ciciro wavuyemo. Kubera iki? Kubera ubwenge yakubonanye, kubera imitekerereze, kubera icyo ukoze umuntu akagusubizayo. Oh haleluya. Naribabwiye rero ngo umuntu akura muri ubwo buryo. Hanyuma rero twihuse cyane. Haleluya. Icyakane ndarivuze umuntu akura mu mikorere. Icyo umuntu akoze nicyo kigaragaza ko umuntu yakuze. Vuga ngo amen. Icyo umuntu akoze kiza kimanifesta. Buriya ntimuruzi mbabwira amakuru. Kangura inani. Buriya mutaratangira igitaramo abari bazi ko abantu bari bakibarebera mu bitaramo bimwe muri rusange. Ariko ubundi mwaje kutamenya aya makuru nayo kuvuga ngo amen. Ni ukuvuga ko mwaje kwiyekana mu yandi magambo. Mbibwira ko microphone ni muzamura Imana ibiganza. Ni ukuvuga ko haleluya mwaje kura gute? Mwaje kwihishura. None ko mwishuye sema amen. Haleluya. Ni yihe shusho? Ni ikihe cyigisho? Ni ubuhe butumwa duhaye dutanga? Muvuga ngo amen. Haleluya. Ndakumurumva ko ndahangaye buha butangwa n'inyigisho. Sema amen. Haleluya. Siko pastor kuko iyo umuntu atarakora ikintu tuzumenye ico atekereza. Ariko iyo umuntu amaze ku expose akagara hano exposition. Iyo umuntu yazanye marchandise ye timuzamubona muri expo. Umuntu azanye habe n'itara baza bariza akavuga ngo je dore byashara ngore izo ncuruza ni ariko tarabizana nta waruzi icyo yakoraga. Noneho iyo umuntu amaze gukora amen, iyo umuntu amaze ku expose icyo ashaka kuvuga cyangwa gukora, noneho abantu basabaje kureba produit y'umusaruro wayo uva muri cya gikorwa yexposeje. Muvuga ngo amen. Hanyuma rero ubaze mugenzi wamwiteranye ngo ese umuntu aramutse aje kutureba nuwe musaruro yotana cyangwa se vuga ngo amen. Haleluya. Ni iye produit duhaye dusohora ishobora kujya hanze kuri tere igafasha ubwoko n'itorero n'imiryango yacu. Muvuga ngo amen. Haleluya. Nukuvuga ko rero ubu buzima turimo n'ubuzima bwiza bw'imbaraga. Sema haleluya. Ubu n'ubuzima bw'abizera tugomba kuzamuka cyane mu mitekerereze no mu bwenge, bigatuma ibyo dukoze bikoze ku bugingo bwacu bwa mbere. Bibiliya yavuze iki? Vuga ngo amen. Haleluya. Niki kibidushoboza kugira umuntu abashe kugera mu rugero rwiza? Nuko Paulo yavuze aravuga ngo mu abana bato kuki mwemere mugira imyaka mito kubw'impamvu. Haleluya. Oh haleluya. Muba abana bato kubyaha ariko ngo mu abantu b'abagabo mu bwenge. Vuga ngo amen.
haleluya. Kubera ko iyo umuntu abaye muto kubw'ibyaha ariko akaba mukuru mu mitekerereze agera ku rugero rwiza rushitse kandi rukwiriye. Nimuvuga ngo amen. Haleluya. Twakire mwenda atarushika katumukomera amashimeshi cyane. Ari kuriya wacu nawe yaravyinnye. Uriya wacu nawe yaravyinnye. Rushika yaravyinnye. Ejo Imana ishimwe kandi umugore we Imana yamucira inzira yagiye hanze. Mukomere Imana amashyi kubw'icyo kindi Imana yakoze gikomeye. Rwose Imana yagize neza. Haleluya. Niki rero kigaragaza umuntu wakuze? Ndavuga ibintu 8 bigaragaza umuntu wakuze. Nimugirire Imana. Haleluya. Ngiye kuvuga ibintu 8 piro bigaragaza umuntu wagize gute? Umuntu wakuze. Sifa kwa Yesu. Nahoza mbwira mukabye mukanya yagiye. Nahoza mbwira ngo buriya uko witwaraga ukiri umucuranzi gusa utarasora save the date. Habe naho wariraga mandazi si uzongera kuyarira. Mukamye nari yagiye. Ni wa wundi apana uri. Ndamubwira ngo aho wageze urira mandazi si uzongera kuyarira. Kubera ko deja hari kindi kintu kera werekanye ko ugiye kugeramo. Vuga ngo amen. Haleluya. Kandi reka mbabwira amakuru. Buriya abantu nibo batuzi. Muremera ko abantu babazi? Nari mbashije. Muremera ko abantu babazi? Vuga ngo amen. Muzi ko n'abantu icyo nagiye kuvuga. Muzi ko abantu babazi. Muzi ko hari ibintu abantu babaziho mwebwe mutiziho. Murabizi neza? Kurabyica hari ibintu abantu babaziho ariko mwebwe mutiziho. Hari nibyo mwiziho nabo batabazi. Aho asandi ko mubizi mwese. Vuga ngo amen. Turuzi buriya nimuvuga ngo amen. Iyo wabwiriza nkaha ndi siko umuntu watrese yicaye ku ntebe iri imbere yawe azavuga ati arabyinya ariko kuriya arinze kwisimba kiranga. Buri ihene bazayisirika mu kiziriko. Turi kumwe? Ikiziriko kikaba hano. Inkomanizo ni yingiye. Siko hano bakashira umugozi bakazirikira ihene. Ariko ihene ikaja kurishiriza ari kanisa rihekera hano. Reka mbabaze ikibazo. Iriya hene nuriya muntu ufashe ikiziriko ufite imbaraga nini? Ihene kirishiriza hano, siko? Ariko uyiziritse ari hariya kuriya ku muryango. Nari mbabashe ngo se ihene iri hariya ku muryango. Uriya mugozi hari uriya nyiri ihene wayiziritse. Ni ihene harishiriza hano. Abo bantu bombi ninde ufite imbaraga? Ni nka telekomande na televiziyo. Uzuririmba ariko akavuga ngo ndakurura umugozi nasoza kubishyira. Uzubwiriza akavuga ngo aramara kubwiriza nkurura umugozi araza tu byanga bikunda. Nicyo gituma rero sema haleluya. Nimushaka muza muzina buke cyangwa muzine cyane. Ababizi cyane baraha mu ntebe gutya twica baza bicara imbere kandi ikibazo tebaze baje inyuma yacu baza baje imbere yacu. Mwoza muri Imana ibiganza bikemera. Kandi sema haleluya. Haleluya. Reka mvuge ibyo bintu hanyuma soze. Zogaruka mu gatatu wenda mu kwezi k'umunani kubera impamvu nyinshi. Ijambo rya mbere, ikintu cya mbere kize kigaragaza umuntu wakuze. Nimuvuga ngo amen. Ijambo rya mbere nuko azakora imirimo y'abantu bakuze. Ego. Ikintu kize kigaragaza ko umuntu yakuze nuko azakora imirimo y'abantu bakuze. Vuga ngo amen. Amen. Umuntu wakuze azakora imirimo y'abantu bakuze. Kamburisha yaravuze ngo igitaramo cyitwayemo neza uretse wa ngo kizaki go promoting ngo kandi iyo cyitwayemo nabi ngo kizaki guhinyanga.
ego Cambridge yaravuze ngo itaramo cyitwayemo neza gutya aha ku gatuti iyo hitwayemo neza urumva Samson ngo hazagupromotinga kandi ngo iyo hitwayemo nabi ngo hazaguhinyanga abandi bakahakomereza hazaguharibisha ariko abandi bagakomeza iyo rero umuntu yakuze azagaragazwa nuko akora imirimo y'abantu bagize gute abantu bakuze vuga ngo amen haleluya ikiza gitandukanye umwana n'umuntu mukuru nuko umwana azatoba ibiziba ariko umukuru ndiyo bitoba nimuvuga ngo amen ikintu cya kabiri kigaragaza umuntu wakuze nuko hari ibyo yanga amen buri umwana umuhaye ikintu cyari cyo cyose kubera ko ari umwana aracakira habe n'umutsima ushushe kuri umwana amenya ko umutsima ushushe iwe gusa icyo umuhaye arakira ariko igitangaza gikomeye sema haleluya nuko abantu bari bakuze mu gihagararo bagakura no mu myaka bagakura no mu bintu by'Imana bakamenya no kubikora neza ariko bakakira ibintu byose bagasingira ibintu byose nukuvuga iki bigaragaza ko batigeze bakura ariko umuntu wakuze hari ibyo yanga siko Jose hakaba n'ibyo yemera kubera ko wowe uri yego gusa kubera ko wowe ari yego gusa wowe gusa ni ndiyo gusa gute harimwe bisabano bwira mugenzo ngo hari bisabano ntabwo zose ari wi icya gatatu kigaragaza umuntu wakuze muvuga ngo amen haleluya iyo umuntu yakuze rero aba mu buzima bwo gusabana n'Imana reka niba utenze gusoza ya masaha yacu ataza kuducika ikintu cya kane kigaragaza umuntu wakuze aba mu buzima bwo gukiranuka vuga ngo amen ikintu cya gatanu iteka ahora ayishurirwa Yesu muvuga ngo amen iteka ryose umuntu wakuze ikintu cya gatanu ahora ayishurirwa umwami Yesu kandi umuntu ayishurira umwami hari muri bavuze ngo nageze ku mwami Yesu ngo none mu mutima wanje ngo hariho izuba ry'ubuntu ngo rizari muri kimisi yose kandi ngo umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanje agakiza ke muri je ngo ni nk'umuraba mu mazi yamaririmba ngo umutima urabiririmba rwose ngo negereye umwami Yesu ijandirimba n'umunezero jye narabona ari barikiwe sana iyo rero umuntu yakuze aba mu buzima bwo gwishurirwa iby'Imana sema haleluya iteka ryose arayishurirwa Paulo yandika ba Efeso aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibahereze umwuka w'ubwenge namba 2 ngo bahereze gwishurirwa ngo bitume muyimenya harika nuko pasi ngo bitume muyimenya ndabifuriza abandimwe umwuka wo gwishurirwa Imana kandi n'umwuka w'ubwenge kugira ngo mbashe kwimenya neza Imana ihabwe icyubahiro haleluya akasamutwe hajya nakasamutwe ni ikintu kibi cyangwa ni cyiza nikakana nikurugero no akaba yumva niwo wa mbere kuko ariko ningo guhumbirwa reka mbabaze ninde urusha ndi gusenga hano twese hano umuntu urusha abandi bose gusenga naza muri kiganza turebe nuwayishuriwe uwasenga Kristo vuga ngo amen kandi umuntu wese wamuhishuriwe azamusenga uko abyumva umuntu yosirimba gutya siko umuntu agasirimba gutya kurya bayasirimba siko biterwa vuga ngo amen haleluya kuriya kubera ko nta hantu ho gusengera haba nta n'igihe cyo gusenga gusenga umuntu ubuzima gusenga umuntu yosengera mu gitanda mudagiri pasiteri abamwibuka yaratubwiye umunsi umwe yigeze kuryama ngo yororoshe ishuka n'ikirengeti ngo ariko kazamva ndafite umutekano ngo ari basati se niki kintu cyabaye ngo aravuga ngo aravuga tereka nsenge ntawo menyega ibintu byabaye indebe kikirere uko cyifashe noneho ngo aravuka ngo akora ishuka gutya n'ikirengeti ngo yararyamye agaramye yiseguye umusego vuga ngo amen no ngo avuga ngo mwami Yesu ngo yumva cyakintu kirashize ngo yamuvuga ngo shi ngo rego n'abadayimoni nuko ni yatubwiye ngo yavuga ngo shi ngo rego n'abadayimoni babagiye kumbuza ibitotsi
kandi gusa akura yishuka gusa kubera ko yashiriwe Kristo uko barasenze abadayimoni babagize gute barahunga. Hari umunyarwanda umwegeze kuvuga aravuga ngo umwuka na malariya ngo byose bize bititiza. Umuntu ashaka gutitira tuzo ngo umwuka ari ubuganga. Ari ubuganga. Ariko atari. Haleluya. Nikimwe nuko ngo tubwire hangaha ngo hari ikintu ubonye iki ati mbonye hano umuhana abanyamavira hari umugore urwaye umutwe. Aba bagore batuye nyamavira n'abagabo ho buri umuntu urwaye umutwe. Yiri wazunguruka bukira kugeza nimugoroba akazava akagera shawuri moyo izuba rikamucikiraho abafite ibuye si umutwe nyine ngo ari ikintu umuka mbwiye ngo muri twe twese ngo ari umuntu urwaye inzoka amibe twayibura gute iratwishe mwobura amibe n'izisukuma turi mu kuyora hano zidafite idadi amakabeji yasaze yabacu bari mu gukata badakarabye amibe yobura. Iyo rero abantu batakuze ntibazamenya gutahura iby'Imana n'ibitari iby'Imana. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Iyo abantu batakuze ntibazamenya gutahura ijwi ry'Imana n'ijwi ry'abantu. Niyo mpamvu umuntu nanaguhanurira uzobanze utegere neza icyo kubwiye. Umuntu yarambanuriye ngo bushize mu Rwanda kujya nyine kwa buntu wewe nawe. Yamana ngo nukuri ngo Imana iguhaye ubukwe bw'isi ngo ugiye kubaka ngo kandi yewe abadayimoni jewe ndamwihorera arasara gutya akazamanterura kube umwuka ngo yaravuye kanyarira aratitira akamanterura gutya ndimana bagira nimbara none ndeba umuhantu wo muka ndamubwira nti noneho ibyo ari byo byose wawushije ntabwo ufashije neza wawushije amafishi hazobata ku giti hari amafishi turayemera ntimuzi ko tuyemera twese uzosoma biri harimo ijambo ry'ubuhanuzi niryo jambo rikomeye ariko kandi sema amen. Hariho n'abandi Yuda yaravuze ngo hari bamwe baseseye muri mwe rwihishwa baseseye muri twe rwihishwa. Uzi ko umuntu ari mu kugutata ejo bundi hari umuhungu yaraye ahantu abivuze ni hahandi sigaje gupfa imyaka mfite none ngo arangize nikibona ko nolara kwa mazina hano muzu rotonesha narayemo kamaramo kabiri ko muragira ngo nobura ibintu bimwe ndebamo nkama bifata umutwe pastor werare ngo yambura kirato muzi ko kirato hano imbere kigira nimero zazi haba gutya ibirato zakwire wa mutipe ya masomo ya nimero yifata umutwe ari umushitsa we yaraye ahantu kuko norara kwa pilote kamasomo ya nimero y'ikirato kayitwara mu mutwe ngo bagera amateraniro bakubita umukunga wese mashi uretse datombora ibintu bamukubita umukunga barasara ati arayikupa ati muhagarare ati muzamura Imana ibigasa ati mwese amaboko hejuru barayamanitse haleluya nimbari 12 ati hari ikintu umwuka nyeretse pastor unati ati neza umwuka arambwiye ngo haleluya umwuka arambwiye ngo iki ikimenyimenyi n'ikimenyetso nimero z'ikirato wambaye kandi ziri imbere zitari n'inyuma zifite imibare 6 1 2 3 akarongo hagati 12 02 abandi bati umenye nimero z'ibirato uko niko ati pastor gikuremo kandi nico pastor yari yambaye amateraniro pastor akuyemo inkweto ngo barebe neza nimero basanga neza nizazi amaze mu iminsi ngahe yakoze check up yamaze kumenya neza inimero z'ikirato za pastor yamaze ivuga imibare yose mu nyumve neza simpaye mfobziki buhanuzi siko ko ndavuga iyo bandamaze gukura bazakora ibintu by'abantu bagize gute abantu bakuze amen kuko ibyo si gitangaza hope igisengera muri supermarket iri je nigeze kwinjiramo gutyo umuntu yamanyerekwa ambwira nimero za mandate ziyaze kuri mandate zose yamaze ivuga zikurikirana nibwo bwa mbere twari duhuyemo bwa mbere yamaze ivuga zose habe no gusimba n'umubare umwe zose namangisohora baragisoma abantu kuri rutari gutyo bibaho
vuga ngo bibaho. Ariko rero hakaba n'abandi bacumbikaga imuhira bakaza basomye nimero za nimuvuga ngo amen. Haleluya. Reka mvuga icya gatandatu tuje kugera ku musozo. Icya gatandatu, sema haleluya. Iyo umuntu yakuze iteka avuga ibyururutsa imitima y'abantu. Uzarebe iyo umuntu akuze niyo afashe speech kuvuga azavuga ibintu, ntazavuga ibintu bisenya imitima yabize. Azavuga ibyururutsa imitima y'abakristo. Na Yesu igihe cyose yavugaga ibintu byose byururutsa imitima yabize. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bwira mugenzi mu cyanya ngo ndakwifuriza gukura. Icya karindwi kiza kigaragaza umuntu wakuze arangwa no kuba mu buzima bwo kwizera. Sema haleluya. Kwizera, reka mbabwire, ubuhanuzi ni ukwizera. Hari gasiko waba nabi, ubuhanuzi ni ukwizera. Buriya hari abantu benshi bazaberekwa ariko kubera kutizera bigaferinga. Ego kubera kutizera kuko ibyo agiye kuvuga abihagazeho. Kuri abantu cyo ubuhanuzi cyo abantu barushanya ni icumwuka kubwiye ukemezanya n'umuka ko ari ukuri ukakibwira pilote agahita yumva ni ukuri kujamo ni kukuri. Ariko iteka ntimurabona iyo utekereje ngo kandi usane nari nkumbuye byicaza mwatera intambwe zibiri mukaba muhura. Ni ngaho kambwiye uti umwuka arambwiye ngo ndabona byicaza tukandi tugiye guhura hano hirya. Ariko kubera kutizera ukamumva ibyo ugiye kuvuga tibikunda. Umugabo mwe agiye gusengera umurwayi baravuga ati se mana ko banjanye gusengera umurwayi bwo bwa mbere ndakora iki? Kandi bakaba banyizeye ko ari bukire. Ngo ashikara avuga ati mana undwaneho ni wowe wenyine sinasengera abarwayi ariko ndumushyitsi banyizeye undwaneho uyu mushyitsi. Arasenga uko ashoboye aravuga ngo mana umugirire neza umukisi. Amen. Amen. Ngo arangize arabwira ngo umwuka arambwiye ngo uyu muntu arakize. Baramuherekeza aragenda ariko yamagera asigaga ari mubisi honye. Umurwayi ari mubisi honye. Ariko Imana kubera ko yabivuze yatuye yizeye. Vuga ngo amen. Umurwayi akihava umurwayi arakira. Kuko kwizera iyo umuntu yakuze azarangwa no kuba mu buzima bwo kwizera. Sema amen. Kwizera ni iki? Kwizera ni ishusho itagaragara. Kwizera ni Paulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo ntabwo tuzatugenda tuyoborwa n'ibyo tureba ahubwo ngo tugenda tuyoborwa no kwizera. Kwizera ni amaboko azasinga ibintu. Ni nkuko mwavuze ngo reka dutangire igitaramo kandi bizokunda. Amen. Amen. Ejo nabwiye umuntu ngo se ko mudatangaje igitaramo cya gatatu kandi abantu ari benshi yamambwira ngo ntizokunda. Kama ngo ntizokunda. None muvuga ngo amen. Ni bene ibyo kazamvuga ibintu byinshi. Muzamvuga ibintu bikeya. Kuko ikintu uvuze nico cyo kuvana ino cyangwa ikagutinza ino. Amen. Zanke burabantu. Buri gushaka kuvuga ijambo rimwe ukavino tutaragera saa 5 za nijoro kandi abandi bagasigara ino. Ushaka kuvuga n'ijambo rimwe rikagutuza utagomba gutura. Cya gatatu ushaka kuvuga ijambo rimwe rikakwimura aho utuye. Mushaka uzivugira makeya uryame kare wiceceke. Vuga ngo amen. Timuzamona kujya na twatu message abantu bagenda kwandika n'uturi code twishi kujya tubitsa ahantu. Aya makuru muyumve neza. Twatu message n'uturi code tubitsa ahantu. Umunsi boshaka kutuvumbura bo tuvumbura. Hakika ya Mungu. Ukuneza twaturi code twose tubitsa ahantu gutya quelque part. Two abe na mape ukabandu nuko abantu gusabanye mu bwenge ariko abantu bashatse kuyiharamura gutya. Mwami Yesu. Kujano hano kuri Safaricom bakarekura historique yose kuvugeze hano kugeza ubunyine. Historique boyimanura kikaba igitabo. Umuriro ukaka gutya ugataha utarira. Reka babwira irindi jambo rimwe hanyuma dusoze. Nibyo gituma abanyabwenge iteka ryose bavuga amagambo make.
vuga ngo amen. Haleluya. Buriya abantu bize kenshi, abantu bize cyane ntibazavuga ko bize. Ibyo bakora nibyo bizabigaragaza ko bize. Abaswa bose bakunda kuvuga ko bize kuko ibyo bakora bigaragara ko batize. Ikindi teka ryose ntuzako bucana umuntu akamakubona ngo twebe ngo twarize afite agatandatu kina giheri cyangwa afite iyo yadodesheje mu Buyenzi diplome yo mu Buyenzi ariko yagera hangawa akatwishokere ngo yarize wize afite diplome yo mu Buyenzi hari i Burundi yo mu Buyenzi yaradodeshe ndigeze yi ariko akatwishokere abize bose tibazavuga ko bize ariko ibyo bakora bizabigaragaza ko bize. Niyo umuntu avuze hagaragara ko yize cyangwa ari umuswa hari uko tokwandika ariko icyo avuze gusa cyonyine kizaki mukarasa ahantu ndabeshe wao Samson uko niko kuri kwa bakristo vuga ngo amen neza rugabe nushaka uzuga ifaransa gike cyangwa cinshi kugira ifaransa abakizi bose tibaza bakivuga uko bazi ifaransa hano ntimurabumva imbere y'Imana Israel kuko kiri munda kiratuje kiracetse uzoje Kinshasa uje kuvuga ifaransa cyangwa igoma cyangwa ibukavu ariko hano ni wino ushaka bigi gikuyu ni giswahili cyacu cyo kutucisha mu ibarabara ariko igifaransa ubucihore hari abakizi my friend hari abakizi kandi bazakivuga kigakunda. Ijambo rya 8 muvuge ngo amen. Ikigaragaza umuntu wakuze cyanyuma arangwa n'ubwenge bw'Imana. Simbutindaho nabuvuze cyane. Sema amen. Ubwenge ni ikintu gikomeye sinabusobanura uyu munsi ngo mburangize maze iminsi numva abantu bavuga ibintu byinshi cyane ni nayo mpamvu natinze ku ijambo ry'ubwenge vuga ngo amen. Nimusubize amen. Mwani maze iminsi mwumva abantu bavuga ibintu byinshi tumaze iminsi twumva abantu bavuga ibintu byinshi mu by'ukuri pe kandi wari bikintu umuntu avuze ticunguye amateraniro kandi amateraniro baje kugira ngo bagire gute bunguke kado sibyo dusirimbe twunguke basenge twunguke baganira ijambo ry'Imana twunguke ariko umuntu yagira amahirwe uko gana amahirwe ukujana amahirwe mbonye gufata indangurura buriya nawe Patri aya amahirwe wabonye mwana wawe kugira ngo baguheze iyi ndangurura amajwi nawe nugire amahirwe kuyifata uzomunye ngo se ndabwira abantu iki amen kuko baravanga ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije rimwe gusa kubwira abantu ko Yesu yapfuye akazuka ico kirahagije kandi ngo iyo igifu gicecetse tuzimenya ko ari igifu ariko iyo gihaye indangurura amajwi kizacigaragaza uko giteye. Nimuvuga ngo amen. Ubwenge bw'Imana burakenewe kandi ubwenge bukenewe hano uko abantu benshi basenye ngo kubera ubwenge buke abenshi 90% abandi 100%. Hari umugabo umwe ejo bundi wavuze n'umuhungu wacu yaravuze ngo umugore ngo si size ye babyaranye kabiri ni mwene wacu yamavuga ngo ndakurebye gutya ngo nturi size yanje yaramaze kumuhicaye mu gitondo amaze kukimwa ngo nukuri ngo nturi size yanje fata igikapo iwanyu nanje ngiye gushaka size. Hari byo abadayimoni bizanywa n'abadayimoni hakaba n'ibizanywa n'abantu ku giti cyabo. Vuga ngo amen. None uwapfuye n'undi muntu imbeba ngo yanyuza aha undi ngo yanyuza aha niki uko ni ikintu gikomeye cyane imbeba ni imbeba kandi igomba kunyura mu nzu kuko ndahandi yonyura iyo ivuye mu ishami kinjira mu nzu igomba gutambuka undi avuga ngo yanyuze hano undi ati ariko barakurose ninde ubonye inyuza hano ntayahanyuze ikofi filimirizine muvuga ngo amen. Ubwenge bw'iki bw'Imana gusirimba birasaba ubwenge ndashoje kuririmba birasaba ubwenge amen amen musubize amen. Ibyo dukora byose warushi birasaba iki ubwenge hekima amen hajya mu cyongereza bizitiki wisdom nuko ibyo dukora byose yaba ari muri quartier yaba ari mu kanisa yaba ari mu rugirwa birasaba iki ubwenge vuga ngo amen siko birasaba ubwenge amen birasaba iki ubwenge kandi ubwenge nibwo buza buyobora umuntu bukabura ngo nyura aha vuga iki cihorere nubwo cyari ngombwa kandi baravuga ngo umunyabwenge ntiburuzi ku bunyine mbaye mbwiye Imana ikintu hano sema amen
kikamukomeretsa agahita asubiza ikindi aka kanya. Ugize ubwenge buke ninde? Mbwiye pilote ikintu kiramabashe yego, ariko kera erere yabaye consome. Siko bavyitaye mu Gifaransa. None uyu nguyu we yaje kuvuga akamavuga ikindi kintu hahandi ngihagaze hari. Nukuvuga iki? Wisubikora utatekereje. Iyo bagiye kubaza, iyo bagiye kure umuntu, iyo bakoze bakavuga ati uyu muntu n'uyu ninde muntu ukoze iki kintu kigoye. Wewe wahise usubiza ni wowe ukoze ikintu kigoye kuruta wakivuze mbere. Wari guceceka ukabanza nawe ugakora ukavuga utese uriya muntu nukubera iki mahirwe ambwiye guri. Tiyobarije biturutseho. Amen. Amen. Cyangwa atarije biturutseho. Kubera iki ugomba kubanza kubite. Niyo mpamvu yuze yaririmbye aravuga ngo niba ugiye kuvuga ijambo rimwe ngo banza utekereze niba udahubutse, kandi ngo wongere utekereze ugira incuro 7, incuro ya 7 ubone kubwira byasaza ngo byica. Ntabwo ari ukubigenda. Incuro ya kangahe? Ya 7. Mbonye Patrick arebye ku isaha kandi no muhagarikizi kuri iyo umuhagarikiza arebye ku isaha bakubwiye ngo watinze. Nimuvuga ngo amen. Reka dusenge tubasabire umugisha w'Imana. Ndabifuriza kugira ubwenge bw'Imana. Nimuvuga ngo amen. Kandi ndabifuriza gukura muri ibi by'Imana. Apana byo mu mubiri. Ibi by'Imana birasaba ko dukura tukamenya ubwenge tukagira imbaraga. Bibiliya yavuze nkiri umwana muto navugaga nk'iby'abana bato, ariko maze gukura, oh haleluya, kora ibingana n'ibyo abantu bakuze. Bibiliya yavuze ngo Mose amaze gukura, oh haleluya, ndashoje. Mose amaze gukura, atarakura ntabwo yangaga kuba kwa Farawo kuko ntiyarazi uko bigomba kugenda, ariko amaze gukura aravuga ngo si ngombwa ko nongera kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo. Amaze kugira gute? Amaze gukura. Sema amen. Mose amaze gukura, amaze kurerwa kwa Farawo, amaze kumenya neza, amaze kwiga, aravuga ngo si ngombwa ko ngomba kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo, ngo ahitamo kurenganirwa n'ubwoko bw'Imana. Sema amen. Bavandimwe, ndabifuriza gukura tukagera ku rugero rwiza rushitse rwa Kristo. Kandi abantu bakuze mu by'ukuri hari ibyo banena, hari ibyo banga, bakabivamo burundu bagakorera Yesu. Imana ibagirira neza, Imana ibaha umugisha. Turabakunda mu izina rya Yesu. Sema amen. Soza kuwa gatatu ushize nababwiye ijambo ryo kuba maso. Ndababwira ngo nzababwira ibintu 4 umuntu agomba kubera maso. Ijambo rya mbere ni umuhamagaro. Bazamugenze ngo se warahamagawe. Niyo nsozereje pastor, niko nababwiye n'abasezeranije. Arabwe ijambo rya kabiri. Umushema ijambo rya mbere gomba kubera maso ni umuhamagaro. Imana yabahamagaye. Air Force ndabifuriza kubera maso iki umuhamagaro Imana yabahamagari. Ijambo rya kabiri mugomba kubera maso nibyo muvuga. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Ijambo rya gatatu mugomba kubera maso ni ubugingo. Ubugingo dufite nibwo buzabona Imana. Mugomba kubera maso uko bukeye nuko bwishe. Atukuzwe. Haleluya. Patrick ndeze iminota 2 gusa. Gira mbibabwira mbisombe gusa n'indangiza sose. Nari mbabwiye ngo ijambo rya mbere ni umuhamagaro, ijambo rya kabiri nibyo tuvuga, ijambo rya gatatu ni ubugingo bwacu. Sifa kwa Yesu. Ijambo rya kane, haleluya haleluya. 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 Nibyo tuyoboye. Umushero gabi. Ibyo tuyoboye tugomba kubera maso. Impamvu zidusaba kuba maso. Ijambo rya mbere nuko dufite isezerano ryo kuza k'umwami Yesu tutazi umunsi cyangwa igihe. Matayo 25:13. Impamvu ya kabiri igomba gutuma mu maso bene data bavandimwe nuko isi dutuyemo iri mu muresi wacu ari we Satani. Abaheburayo 6:4. Ijambo rya gatatu rigomba gutuma mu maso nuko kugira ngo mutazagwa mu mosha. Ijambo rya kane nuko urukundo rwashize mu bantu, abantu babaye babi bagize undi mutima utari uw'Imana. Icyo cyonyine kigomba gutuma mu maso. Nayo mpamvu bari mu gutanga isumu nuko bagize umutima utari uw'Imana. Siko tugomba kuba maso kuko abantu bari mu gutanga isumu. Nimushaka muza muri hakeya kugira murinde ubuzima bwanyu. Ngaho ijambo rya kane
bya gatanu nuko hari ibiturwanya byinshi, dufite abanzi benshi baturwanya, bagomba gutuma turadasinze tukaba amaso tugategereza umwami Yesu. Dufite abanzi benshi mu isi. Buriya umwanzi wa mbere n'uwo mukorana. Byica kuriya umwanzi wa mbere wo mukorana niwo mwanzi wa mbere kabisa. Narabwiye umuntu agira abanzi batanu mu buzima, batatu ni batoya na abatoto, ariko abakuru babiri bakomeye ni wowe ubwawe, ni wowe mwanzi wawe wa mbere, ni wowe mwanzi wawe, wowe nubona utsinze wowe Satani n'umwana, nubona utsinze umwanzi wa kabiri inshuti yawe magara, kuko inshuti yawe magara nizi kurimbura ni nayo kugeza kure. Iyo ubonye utsinze Satani n'abadayimoni n'umubiri ni ibintu bitoya. Reka nzogana ku musozo. Ibyo binarivuze rero, aha, haleluya. Ijambo narivuze nuko mfite abanzi benshi baturwanya. Umuntu agira abanzi batanu nari maze kubavuga. Niki gishobora kudufasha kugira ngo tube maso? Ijambo rya mbere ni ugusenga, urugero Daniel. Ijambo rya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rema, ntabwo ari inyuguti, ni ijambo rirema. Ijambo rya gatatu rishobora kudufasha, nimuvuga ngo amen. Niki kigaragaza abantu bari maso? Ijambo rya mbere nuko bahora bumva kubaho kw'Imana mu buzima bwabo. Ijambo rya kabiri bahora mu buzima bwo gutinya icyaha. Ibyo byonyine gusa bigaragaza ko umuntu ari maso. Abantu babiri batabaye maso mu buzima ni umugabo bita Samusoni, kubera intege nkeya no kutaba maso ngo arinde icyo Imana yamuhamagariye n'icyo Imana yamuvuzeho, byatumye akati koroso aje mu Filisitiya kwa Delila, bamunogora amaso. Arandika aravuga ngo mu gitabo cy'abacamanza ngo nuramuka haravuga ngo iki? Numva ko muzamusoma Bibiliya. Ageze kwa Delila yaramubwiye ijambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma Samusoni yabwiye Delila, yaramubwiye ngo nunyogosha ngo imbaraga zanje ngo zizashira ngo mere nk'abandi bose. Bwira mugenzi wawe ngo nkwifurije kutamera nk'abandi bose. Mwakira ijambo ry'Imana.